His Excellency Paul Kagame. Kuva ku kubohora u Rwanda mu mwaka w'1994, imyaka 30 irashize, uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu biri gutera imbere kandi ibikorwa birivugira. Igiye ku mbuga za internet zitandukanye ukabaza ngo igihugu gitekanye ku mugabane wa Afrika, mu bihugu by'imbere ku rutonde usanga mu Rwanda. Ubwo rero byaba bitangaje ubaye utekereza yuko umukuru w'igihugu nk'icyo ngicyo kirinzwe kandi gitekanye ku mugabane wose yaba adacungiye umutekano ku kigero cyo hejuru cyane. Birumvikana His Excellency Paul Kagame nawe abarirwa mu bakuru b'ibihugu bagena mu modoka nziza zitekanye zimitamenwa kandi zihenze nyine mu rwego rwo kugira ngo umutekano ubuhagije ku kigero kiri hejuru y'100%. Zimwe mu modoka His Excellency Paul Kagame agendamo harimo nka Range Rover Sentinel izwi cyane. Ni imodoka ya kasamutwe ishobora kugenda ku muvuduko w'ibirometero 200 mu isaha. Iyi modoka ya Range Rover Sentinel ifite agaciro kari hagati y'ibihumbi 500 ndetse na $700 ya Leta Zunze Ubumwe